whaatalo whātu talafola Radio Samoa le nei tae au, alo mai o talo les wharaile. O loo mo o mia e leo ata video mai nisi o ainga no nofo i sifo au kilani se i fesoa soani so isu e ngolo o whaia nei. Whaasanga i se tamaita ia o ngai whaapea na tau mawhai se tasi o tamae toso i totonu o lana ta avale i lea solua. Wa whaamauni o mai e lea o ngā mawalunga Green Bay High School o lena a fio se tasi a o ngai kolisi. Ma o le te o le whai le a fiafi le tu uai o lea o ngā a o savali i lona a inga. I lungo le awala i South Titirangi lea na tupu ai. Ripotia o le aveta avale pea ma le 5 tausanga le matua o lona soifua ma o se tamā papalangi. Na mua tau mawhaile tamā o loo su e leo e whaatala noa tamaita i a onga. Muli ai mau i lona 5 ma tau mawhai e toso atu i totono o lana ta avale. Na maalosi le te e a le na a fia ma ina ua mamulu na ta mo e ai loa i lona a inga. O loo su e nei e leo le ta avale lanu pae ma e le ngata i whaasala launga. A ole tau mawhai e sa ili a inga tua o ye yaini a lato camera i whale. A ila unga mawalunga lo a o ngai le na a fia, o le a fo iwa ngā lulue male a inga, i a wala e lango ai. O le whaamanatu o leo i whanau a onga, a whai e savali i a inga i le tu ua a onga tau mawhai e su e nisi e sava vali whaatasi. A o iai pe ala matanga luenga o pisinisi mga luenga i taimi o le tau mawhai e tu umai i lalo ana tupe whaalu. O leo wa ai inisi tangata ngā lulue vaea ma o loo tatala mai tangata e ofu atu lava i lato po o le voluntary redundancy. O le aso nafi le ana whaelo ane ai leo whai ngā luenga le matanga luenga le nei fuafuanga. Ma ua whaia a o loma le aso tolu se furu o me ma le paketi. E le ngata le matanga luenga o pisinisi mga luenga. A o lea fo ina whaia le matanga luenga o primary industries whaapele soifua malolo ina na nafi. Ma le tala e whaitau se lau tangata e o ai. O le vaea la matanga luenga o pisinisi mga luenga na whai mai e ana nafi. E ese mai lea i le isi fo i vaea le ana whaelo mai le masina nei watalia. E le se lau sifunu ma le tasi tangata whai ngā luenga. Le o ai. Ma ue tala fōtalo mai le amatanga o le masina o te sema. O le taimi le ana amatatao fia le tu mawai e le matanga luenga o pisinisi mga luenga. Le toe whaasala lau o nisi ava no whai ngā luenga. I vaea wata ua mai. Na whaalia le ministau tangata whai ngā luenga le māloa na nafi Nicola Willis lo nā lo whai tangata wā a fia peitai. E le o mawhaiona i o wha mauti no mai po o le ale to a tele o tangata ngā lulue. O le ao ona o le mana o le mālo i a whae tia tupe alu o matanga luenga ese. Ta pena i le whaletua o le palemia Amanda Luxon se inu ngā ti mo tinamta maita ai male wha moe o se su e ngā tupe. O lea ua wala au le whaletua ti nāmta maita ai mai le tū mālo botany, po o le tū mālo leo lo tūla ai mai el pāle mia Christopher Luxon, ma e se lau se fulu tā lai li tangata to tasi. O se so e ngā tupe o lo o whaia mo le pāti e le national. Ma i le whaamatala ina i le email o lea inu ngā ti o se avanoa le a whailo i ai ti nāmta maita i le whaletua o le pāle mia, ma tala noa. O Danny Mora le whaapea o le a whaiai, ma ua moli mau mai fo i le so upo le national le tū sama report i le Herald, o so e ngā tupe whaapene e whesoa soani le whainga whaato sina i taimi o whainga pālota. O le national, o le pāti au pito i maua lunga na tupe maua mai fōai, i le vao le lua whelua tasi ma le lua whelua tolu. Lea e whaapea silia ma le 2 miliona. Ai i totonu lava i o le lua whelua sifu ma le lua e 5 miliona. Ua whaeiloa ta i ala le mālo whaatatau i swing o tū la whono lo o ai le sawa whaatapula o ta avale i totonu a New Zealand. E au fiai mano fuanga o lo iai a onga. O fuanga ma tū la whono fo, o leo fafola mai ai ma le variable speed limits po le sawa whaatapula a. E fe sui ia i taimi o le aso. Ma o swinga nei au fiai le tuu mai i lalo le sawa e alwai le ta avale. I taimi e momoli ai whanau i le tae au i a onga, whaapea ma le taimi e tū ua i a onga. O le isi fo i swinga u whaelo mai. O le tuu mai i lalo le sawa whaatapula a mo na o au wala e tala whea ngai ai. Ai le tau au fia tuai ma awala pisi. E mo o mia le toa tele ma au wala fo inei ele o mawalunga le foi numero whaalavilavi e tutupu mai ai. Ele o tangata umai fia i swinga u whaelo mai ele malo. Ma ole o ngā tutono o le tausanga nei e sa wai tua mo le whaali o finangalo o tangata lau tele. Ma tala whaaiu, o le ato e fo i mai le Sichuan Airlines i New Zealand. O le taimel COVID na tau fiai ma au nanga le kamupani wa alele mai saina o na ia toe a whea New Zealand. Peitai, o le ua whaamaunia mai el malai wa alele au kilani o le masina fo e toe fo i mai ai. O le toe fo i mai o le Sichuan o lona winga o le aono i ai kamupani wa alele tautua ina tangata whewa i le vao New Zealand masaina. Ma o le ua toe fo i le numera na iai le lua fesful maleiva ai ele isau le COVID.
O le isi lea tala fia mo le malaiva ale le au kilani, lea ele I mamau atu ona ia whaeilo mai le matatia ona ia ausia I pasese whewai I le vao New Zealand ma le malo telo Amerika I le vao November ma February. Le whapetusa ma le 5 se lau wafe pasese whewai. O Talanala Radio Samoa, Manuel Taiao.